Ioannis lanong kemenyau kita kot borok dan san phah kemat di jura kan niam rukom yang trep Jisu leit car Hato dei Messiia phah ke shakri ban yau Jisu kiwa jangko baim Naei U Messiia ke jingbymngeit rangbah Kanian rukom yang trep kedekot iwe duk kendai. Jisu udah jar dekot sipau duk arkusau. Hato dei Messiia dekot arkusan duk leit uwe. When the Messiah comes, will he perform more miracles than this man has? The Pharisees heard the crowd whispering these things about Jesus. So they and the chief priests sent some guards to arrest him. And whoever believes in me should drink. As the scripture says, streams of life-giving water will pour out from it. This man is really the prophet. The Messiah will not come from Galilee. The scripture says that the Messiah will be a descendant of King David and will be born in Bethlehem, the town where David lived. Have you authorities or one Pharisee to believe in him? And you will learn that no prophet ever comes from Galilee. Din gane Jisu dan leit Galilea. Qua bandai Judea. Nama kira baju kita banten niam U. Kacing kawai niam kain trep pelajan. Senta kihimen kiparau Jisu kilongo. Kino nang de bat leit toleh Judea. Pensara jambe kintup I kikam bamele. Em juga nu baburi ya kaba ule nadau qua banen tip U. Namar ba mele ya kini kiki ai ka pertekan tip sepan jombe wat kimen ki paraju kim ngai thawu Jisu loong haki ka po jonga ka pat poi ya phi kanu ka por ka pia ka pertekam la ban isi ya phi hendro yang ape ka isi namar bangaya sekri bakir komle jongka ki dong ki basnio le ba phi chak ding le niam ngam le sakane ke ding le niam namar ka por ka pa yang kam pat poi na ka benta jonga Kulong kumde berkumta ulasa harga dia. Hendak kemen di para jemu kita leit cakap dengan niam, uji suruh ulalei. Herai Phlim dapat pau ulalei car. Kirang baju kilawat harga dengan niam. Hai udon kilai keli. Nadon kecil ya kerang siau capang ke dengan paiba. Ulang beri bapa don kita. Sebagai pakilong berpenti di paiba. Rai sem dan mano ke bakren haba pau. Nambar baki ping ya kirang baju. Lajan dep mar si teng keting le niam. Habau Jisu ladai cakat tempun bat ulas tak marikai. Kirang baju kira dumbut celang dan kilong. Kumno ne ubreu unang kat ne. Habau semyok cengikai. Jisu lapai ketien. Kata kabang hikai kamlong kechonga dari kawan na ublei pelapa inga karu bamon bande kabau ublei kwa untip pada hikai jonga kawan na ublei inga kren da kabon lecong ubreu bakren da kabon lecong upercang pada puro meladi dari utau bakwa burong na kapenta utau pelapa u ulong bakren ho bar chikori unosir laaya pi ka ain ho emde henrei wat uwe na piru komu ya kata ka ain Belai pertapan penyiap yang upai bau dah sebab mela muya mana pertapan penyiap yang Jisu lah sebab tak kawai kekam ngadane berperapia dango umasa sudah hukum ni pi pada share ke kun serang tepi dah sisa ende umasa sampai di departemen tepi keberat sedang ya kan kumta buat share di beri buat hak saban kalau share di beri hak saban badam bekainya ke ayo umasa belai pipita dengan abang kau beri hak saban Wat besar tang nasa.
Andre da kacing besar ka bahok. Hato dei Messiia. Some of the people Dadong in kinong Jerusalem Jerusalem ki bayong isn't this te the very une mo Jesus tu like to priu go? bagi yathapan peniap. Mark, he is Hape talking ukren about ha ka it, but they bapau. say nothing Badam dan against him. manu bakran persayu. Hato ka la bandong bagi rangbah nong Can it sinsar. be that they Lakit ba really sisa know that pada he is mau the Messiah? Messiia. But Reha when bau the Messiia Messiah unwan. comes, no one Anam will know dong where he bakit is na from. uwan. And Ya we all uni know ubriupan where this yastik man baro comes na from. uwan. Mar kata Jisu ka As bau nang Jesus ika taught in ka the tu la temple, he pertara ka said in su a ka loud jam. voice, Do you Pitu really know siya me? nga. And Ba know pikit where na I'm nurawan. from? Henry ngam I have not come someone by na kamon authority. na jong. Uta bara He who pa sent me, nga udon however, is ka hok ban truthful. pa. But pi mi tu You do not yo. know him, but Nga I know ngai him, tu yo. because Namar I nga come wan na from him. u. And he But de sent ma me. u bara pa nga. then they tried to Hangta seize kita him. persamban ken yo. Henry yang dan maksa tiu. Namar ka po tu kampat poy. Buon auto pa ibag langay na u bakilong. Hendawan ng Messiia. Hato on panima kidak kisin bakam palaban niya kijong ule ubriu. Lapa ki shakri bantian ya Jisu. Ki Pharisi le aska bai bai ba ki kren siau siau ya kini ki pang jo. Kumta maki bakirang balang do lapa ka tokat ne ki shakri tampul ban kem ya Jisu. Jisu lo satan kan dia po sa pati. A little while longer. Banantang at sabi no sa uta pala pa nga. You will look for Pinawa me, dia but you will nga not Henry find me. Phlim siyam nga na masabangan na mga Phlim panwan. Kirang The baju Jewish kirakan authorities para said mati. among themselves, Siya yung lay bangin "Where ang is he lap about to siyo. go so that we shall not find him?" Natong Will he lay go to si the sinong Greek Greek. cities where our Hati ba people siyang live gitu and bang teach ikay the di Greek. Greeks? Wow. He says Kinra dia nga. that we will look for him, Henry Phlim siya nga. but will not find him. Papim la And that banuwan we sa cannot bangan go lay. where he will be. Lumot iyo. What does he mean? Tiwa jang ko Ibrahim. On the last and Nakasi most hadu important jang day of the Ibrahim. festival, Kasi bakraw tang. Jesus Jisu stood up and layang said badu in a la loud krangka. voice, Daraw nunu sliang te unwan sanga barundi. Jaru bangay danga. Kumba ongga jinto. Scripture says, Kiwa jago baim kin slay na kadanu jong. Uji sura kren sepang omensim ya uba. Kitu baro ke bangay da u kinyo priang. Ada ka por empat sem ayu mensim. Nama bayau Jisu empat sem pendan bora. Naei U Messiia. some of the Buon people in the ipada crowd le heard him skau bau say onge this. kane patio. This Ude man ubreu ude is skau really no the itu prophet. lupa. Uwe pakilong. The Messiah Ude will not come Messiia. from Kasui Galilee. pakilong. The Messiia son of on Galilee. muan na Galilia. The Kacim scripture tolong says Messiia that the un Messiah long will be a kuon uksi jong descendant David. of King David and Ben will be kayu born in Bethlehem. Bethlehem, the town where Kasnong David lived. hakabala song David. Kumta kala dong jadi So there was a kerja prem division pai in the ba crowd sepang tu. because of Jesus. Some Don wanted kita to seize lakwa him, ban kami but no rai one em laid a sum don hand on bakta him. tiu. Kajeng bang mai kirang batu. When the Kecekri guards temple went kira back, lei the pai chief kirang badang priests do and bat Pharisees Pharisi asked bakar him, lei. Belai pim sembuhan ni Why did lamu. you not bring him? Kita kecek temple kira di bang. Tempat itu no bakren kumune ubril. Atu la pun be je biru. Di Pharisi kira kelai Have ki. you ever known Kila the juti padon authorities? unu urang ba. One Ne Pharisee to uwe believe in Pharisi him? bangai tahu. This Udah pai crowd does burung not tiba know the es law pangga of aina Moses. Moses. So they Ulang are under umara God's tim. curse. Uli ko One na of the mos. Pharisees Ulalong there was uwe na ki. Nicodemus, Ulalong a utaw man malay who had ikan do gone to see yang Jesus Jisu before. mentua. Ulang haki. Kung ga hain jungi. Ngim la pan pembrem yau beriu klem dayo. Sneu no pada tokit ayu ulale. Kila pai tin. Are you also from Galilee? Oh, meru nong Galilea mo. Duria Study biya the kejin to. scriptures. Bemen siam ban judan nong ya tulu pa bami na Galilea.